tu ni hin thu in a het sa sao in a mu jing sao yong le video chom that si motivin video tha ka ti le azada loi a hello le phama tha ti in het sa sao yong le ti se ji nei ti ji hi ji chen tu ni yong hin het sa sao a hello le imu jing sao in a kol wa za jing sao hi ta yong le tu ni hin chi thu hi chom chakhan ni ke holim kinu ti vin chi ke holim ni ding wa chu he le tu chung ki sei mai le tu chung a center force ho thil ho bol ho vet na le e ho ale tu ki ta te ni som li ho amang ho tu ni chana hen ama ho hen ale Tangkhul la operation bol lo hil hol diong ngam lo hila mo ewa e ho chung zo operation e bol hi ki vet sana ale Tangkhul ho hen NCNIM hita ta elo le ko hita ama ho Indian ho independent adel ji wa cha ama ho zo ha gyal kho zo ham ka ti no men he na ale ho yong ama ho bangin India da no independent na ki del le ale ho zo he ta ti sam e gyal kho zo di ham ka ti no men he na i vet na le ama ho mi Tangkhul mi group thio chung changa bo ku ki area la bo he ma center force we ta lo le state police to ta ma ho hen ku ki area la bo he operation bo ha dang ki ti ha operation bo mo bol hi vin na chi ge la le ku ki hi India government im sai mu lo ku ki government hi koi ma chan hole pha e deong e ti lo tu ni chana he ve na le mi som li ho he ale ama ho India government asial manga ale naga ho abo ale naga ki Tangkhul naga ho abo ama ho na gel ho wan zo ka se ba wa ngai dan ma ho India dan nong khana hi independent adel ji a hi ama ho hin Tangkhul naga ho bo hi abo agel kho zovin che ban le angai kho zo e mi ho awang e ngai kho puwin ku ki cha te e ngai kho pu che ban le Central Force le State Police ho police in Leilon vai phe sung tun khun khu pi molding che ban le KPI district gamsunga kacha naga terrorist ho panpi na operation na sat ta la bol jingin na ma ho hen che ban la ku ki cha pa mi som le li akiman ho chung thu le pastor thum ambus na ki ho tuni chana operation ama ho chunga he bolong abol lovu che ban le sangkai le thawai ku ki ayong tui sima chi ku ki ta cha pa pusal ni ang ama ho athat aman nong tuni chana he operation jeng chang ma ho Tangkhul te area ang chi nai lo e ho chunga bo he chi EP ki vet sa nam ka ti no me hin na India government hin e ho hi i macha e mu lovu chuban le India government e ho hi mi hi maung e mu lo ham na tuni chan gya pastor thum ki thwa ta lo le sangkai thawaya gu pusalni kuki pusalni tuisi ma chi hong chu Tangkhul terrorist on atha wa tuni chana athu le laung athip san kinuta na tabang gya chu e bol e hibin ale ama ho bo hi agel kho ta bin na Tangkhul ho bo gel kho ta bin kuki cha te ko mi chan e gel kho ta pu bin chi e pi bol le hen e pi ding amin tabanga hi e the no ham katinu me ni chuban le TM ka som khwa mus ki bol thu zong kuki ho e ngo ovin in la ama ho ki ka hi phan ba chu thudi ki phong do ta lo hi na ti ale tu chana he ama ho ang chi ipidanga thudi ki phong do ta lo chi lam kai lang ho le lam kai lang thudi phon sa the ni wa chu pressure pe the lo ham na chi ka sei no me ne lam kai lang pressure pe hen lang le thudi thuta hong po ding ta chuban le meitei hoi te ta Tangkhul ho te ta ama ho nge tuni san nge ya he lam kai lang ho elo si so hon ama ho he hoi ten pressure pe level impidinga thudi thuta chung po da ham ka ti no me ne na thu ong ka tam se no se lo ding hi aji chu thu ka tam se lai chana chu thu phalo ai lo le nangai ma diu ai lo le na za da diu ka se do ni hi chun thu tam sei pong katin dunia ka sei nom chu in to dang hi put ni pastor mi thum ei tha pi na ban wa
tu siama ti teni e tha pi na banga tuni chana operation mi tamlo chu ban le ta pho ku ki ho mi som le li senapati a ema ti wa tuni chana ma ho Tangkhul area koi macam security force ta hello le police ho te ta koi macam tuni chan ya operation bolang long lut ngam lo even e ho chung nga hin akilap zo e ho chung zo hin operation e bol kum zo chi ge la le chi lam kai long ho hen e ti bol le han chi hung gel kho the di mam ti ngai to zo go te ti chu kanam pi te ko ma ka si no me he tu tam sei pung gatin hi chanin chain gatin phat kit na le content dang video dang in ki mo to taw te hyong tu ni ka sei do ana nama di wa ka sei do kham le pati meaning ki ngai dam mo te tu ni ka bol do thi chu hi chan chu tan tin phat dang ki dang le ki mo to taw te hyong mon dam se taw